Bog svima, evo ga, danas mi se dogodilo nešto zanimljivo. Dogodio mi se ta problem da ne mogu na internet preko laptopa niti PC-a, a preko mobitela mogu. Što se događa? Greška na Windowsima mi je kaže da je problem nešto u DNS-u, da ne može pristupiti. Probao sam na Ubuntu, ako se događa ista stvar na PC-u, stolnom računalu, dok na mobitelu mogu. Naravno, hvala Bogu što mogu na mobitelu i jednostavno rješenje je da probate restartati router na način da ga iskopčate na 30 sekundi iz struje i sa mreže. Dakle, odštekate kabel napojni i kabel koji je priključen na internet. Evo, ovo je na što mislim. Dakle, da bi popravili stvar, okrenite router i štekajte ovaj kabel gdje piše power i ova dva kabla ili jedan, ovisi. Dakle, ne znam kako imate, da li imate LAN 1 ili LAN 2 i štekate jedan ili dva kabela koliko imate prikopčano. Ostavite tako 30 sekundi, uštekate natrag, to je to. Meni je funkcioniralo, nadam se da će i vama. Evo, nadam se da vam je pomoglo, ako jest, nema na čemu. Bok.